Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ngadon lang balik Marcus. Di Marcus idang Siwan School, di ngadon Siwan Tray. Terima kasih ngile vlog ni berbanai japo. Lain kra. Di nama ba kidan kita ki kelung ki ba invite ingi sing jongki di ngan lang balik Marcus bagi parlog janga Emi. Di ngar ngam padi tu kita ki kena ki kelung mah bang di kelung nama kita ngriu bat news lam. Di ngam padi tu ki kita singan Instagram ki invite yang sing jongki di ngaku ban chule vlog ban pen ilang shapi ngele ayu haying joki tila da piko ban tep ngele ayu haying joki te sampai ka video jonga hadu ban dekut basa enjoy lang ban ngi mo di mentak lam film show ngele no nama ba ka beneng ro kala jandum di yok ilap ba samtia ki kelung mo sibet ding mentangan bunya bun kedin show ngele no tingin second do baik andal apa shapo like kran Long itu berangkat ya. Samtia bilang samtia tu, it's okay. Tengah enjoy mata kasih bagi kelung. Di nama baki la invite nadu mabat mensi mo lang kila text dengan Instagram bagi kuat ban kod yang ngasih jongki dia mata ngan no along excited banget kadang aku ban vlog lang. Dia sampai bikin vlog sangat hadu dekat dia enjoy. Let's go. A few moments later. Dia mentang ila apa yang apa ni lang ka dekat-dekat kajian. Dia mentang ni rumah support dia. Ada kan? Apa tadi? Hai. Jadi ini di Perlek Jonga, ini di Emi. Hai saya Emi dia. Hai. Ya. Tinggal Abiana, lagi pada. Kenal? Sarafina. Let's go. Ni libang pansau am. Di mentang orang show ye Emi, nang i pansau. Ni libang pansau siya ba ai ni ki. Ye Abiana. Biang. Ka kita surat hante. Ejeki hang ni. Let's go. Di mentang ila ya don haying jong kini tuan semua tambah kidang ran mentah bankan ini kidang ri ni we hang tu. Jadi dan setiwe nang teh dia so sipang try kin saparya hi lene Marcus. Ya mentah pada ngidang siapa ya kumpu ke ini. Ang hai sia, wan sia. Wan ang hai sia. Begitu. Kidang ran tu ni lera so sipang ke kin sakran mah try Marcus din am. Ya mentah pedenya di Shashua sen poi senyuk sha sen poi senyuk sha te ini bam pansau shwa te ngan pen fi mah pansau ngi dan ini fin batai yang fi Aisyah dekat yang ngam tas ni di Shasau bade we fi ajemba mi yang ah we kedua pansau tuntam pakai Shasau mah fi di sha ni am im di ra fin ai tayang ah Taong fikir tengkum no tu batai kan? Iti bay pat, itu di mana? Di parah. Yang ini di Syawan di Syalang wan ke? Ini di Syara, wan keluar. Ini di Syasa. Ini di Syasa mah. Doai Marcus. Kita lagi di Syasa mah. Dia pergi yang kendang wan, pergi yang kendang. What's your name? One word. Ya bang pansawan. Pergi yang kendang lah. Punishment na. Your result am na. You pass na am. Good. One bang pansawan na belak pass. One. Shamdur section Shamdur. A few moments later. Di mentang lagi dia pansya. Kadang ni am. Kadang ni am ni. Abang thank you itu gituan. Sana tu gituan. Sana gitu ah. Gila aja. Dia mentang ada buat dong, balak invite yang ngasih yang joki, dia mentang ada bang rezeki lagi, dia boleh ikut yang ngasih yang joki. Cuma bang show, bapli gila kau dengan bang show si joki, dia kenapa nak show? Dah, kenapa nak show? Mana pasna show? Kenapa mana pasna show? Mana pasna? Papa joki dia, entah kasih. Kan naman bang show si jam ini tu lak yang gede Serafina dia bang show si jadi nama beliau show di belasan na bala sena di papa jo Indonesia dia keteng joru kade koi kiu Shillong models dia pila ban tik ya ki show napa kidukan tadi kidukan pila ni kidukan dia
baru kita ni bang show jangan dikata mentali lah mi dik show jangan kasih dia wrestling haban ni support para kasih mau dekat dua jangan dulu kan ditang support kita dia mentah kasih today nama lah kali ngah bani bang show ni jadi dia ni show lang mah inang macam show dia mga begini pelak jangan but ini ni saya show ini saya match betul lah show mah dah ready ya. Okay, let's go. Dia mentah kasih ini show no, awak ni tingin dia rekod tambah ini alam. Sang baik ni dah bang behind the scene dan sibuan hati yang try kinsar. Tis. Kita madu show bershat bangi sama yang akan main bagi show bagi sesat ni kita. Bang. Ma, sesat ah. Dah. Yakin show no? Dia mentah ngila ada ponyo no show, dia ingin SD nak mentah hangin. Kan dia kado hangin, ni jual hangin, dia saya binang tu, dia ini kok set. Alikan ni nak pen kata ini pada bakrit mah, tinggal try set manga bad Emi, try unbang, tidak ada ubang, tinggal habisnya beli restoran nama. Dia fast food on. Dia mentah ngidang pen klut ya kan ni kompiang, dia usah wila ada ban ban you Emi, ban pan, dia ni sedih saya kan ni kado mentah. Thì bị em hiện thì là một sự show biang học ai training là dari makeup artist học ai training đấy kan dikit-dikit kita ngerap one ini show one Set Emi. Wih itu Emi. Ini? Aja nama tu yang dia. Baju asibun ya jam siang. Makin lihat. Tuh, Saya di. Saya saus ni. Oh kaju ya. Tuh. Mata dia. Nak kakak makeup artist, kakak set biang ini peset show ya siapa? Pesna di pajang pi, bala set pada day Emi jungi. Day Marcus, menbam pada Marcus jungi. Biang Marcus. Tu telah ibang. Kini ki professional cook kasni. Professional cook. Niko nak training ya ini bala dasya diksha di bentuk show. Kela jam an training cook. Update nyo, benak asnyo ka ba? Kela jam an training cook. Ang naditangin ng batay mo ya ini. Ama bali di ko marway haban manglot. Ngiti dangdon back up dangdon crispy banang set. Ngiti marway. Dan ang ini. Ini apa itu? Apa yang Bisa sok na wan ko po sir. Nana kiri. Wajong na lang kung kulit. Ha? Ikuman yan. Ikuman ang lawan nga. Lagi hari naman pa. Misyo pergi yang atang video ah. Dia bisa sok pati siya. Kelas kelas. Asmabang ni am. Itu yang awal asmabang ni am. Lak tangan ni am. Ni bang show tias ni le challenge mah. Khabar dak keluar mah. Video dah ben le challenge batnya. Mah ni le challenge khabar dak keluar mah. Okay guys, punya show lah. Entah. Okay. Ni le challenge nak bat kini sia. Let's challenge begini mah. Sia barang-barang apa tambah di sini kan. Mah. Pihak bam Chloe dari Dafira bam hak bam sok makan biang kan? Biang ya. Dah show ring lah ready tinggal ya mak nak kan. Dia mentah guys, cari imut ban ya lek kau. Challenge challenge mah begini sia. Biksa mana sini? Ada ini. Dah ready ni em. Biksa tu. Lah ready dah. Lah ready ni em ban lek challenge bat i kau cari. Lah ready nampak ngah. Mana pencap? Jap ini jap ni. Off mana pencap? Jap ngah. Jap ini jap ngah. Ni pencap ini jap ni tersi comments mana pencap? Ini kering tu. Sarah. Serpina.
Viana. Dia buat Sherry. Kasi comments mana jawab kids versus Sherry. Tak keruatnya entah. Saya minta siapa bagi nilai challenge ini ya dua sama itu aja mana jawab mah. Aku mesti aku. Tunggu lagi langsung pasti kalau bapak dengan pasien yang sama susu ini yang kalau mesti aku. Aku sudah sama Yesus. Aku mesti. Ready? Ibaram, have that punishment you? Right. Now I'm on your right. Now I'm right. Right bed. Tahap right bed. Ma. Biang bed tahu ni ready nak ma. Count Marcus. Count. 1, 2, 3, go. Ajak mangai try main dulu. Not repetition. Come on, sebab cak Roy. Bam ski Cherry. Pasal step naik Roy ni mau Roy. Jalan. Ni sendiri ni mana pedang. Nama Nanti dia trace tu. Jangan terus menjijak kenal. Tak challenge sama ini. Aku macam cak Roy. Ini way lah dân đột mời tê Eva đây Eva Come on, look. come on Eva Bang Ram. chụp chụp băng lu bala chụp ba một Siap bang abang mẹ. em mà đây sau trong papa thì học băng bệnh mà Bang mẹ. Lagi sitting ya. Memang ada nut kan? Ada nut. Ani Eva là dân đột come on Eva Ani Ini yang berhasil bet. Isera come on Sarah say Cherry bam ski hoa Punjab ki boy Nggak maksud kita. You please come on Sarah come on Si Kak Om, I can. Ani ini teh pen Ani just concentrate pen Ajab betul. Ajab betul. Ni way pada ni jang Cherry lah poi kat no. Pengen ada nut. Jendut. Oh, jangan ada tapi ni. Nah, right. Come on Eva. Ni benar pedang tu. Ni Eva lah jendut. Come on Eva. Lah jendut Eva pet. I Cherry pada. Enggak ada nut. Cherry lah jendut. Ni. Mana ban your first? Eva ti lah your first ben. Isra haban beat mo Eva. Come on. Mamut. Twins versus twins. Ni tu yang ni. Này đây. Biar mẹ. Ni like competition. Cherry là tên. I será bapli nak bam stat pala. Allah biar mami.
job kini. Next time sa bang tias mah. Ji serai haban ruai nomor baik lam la belon. Di lah job de manga, but ni ada dekat gift. Aduh back. I gift na kini ba job tau ngan serenda nak madrem kiman nomor bangan ahya. Dan next time ngan sawan dia lami ijidan video am jidan. Dengan sepenuh challenge sampai ijidan mah. Tadang, ni I gift na abang nilai job na challenge. Kan? Yeay, happy. Dia mentangin apa isya ka berpet jangan dengan challenge dia. Undi usau udah balapan ni dah ke SNE Venture Shillong. Dia hoiking kebrajo di hoiking Shillong models. Ini yang balas nada mana ni? Di papajo pi yang dia ada piru pi ko aban order yo ni hoiking Shillong models. Dia pila aban phone kita nampak phone ni sebut apa description dia udah usau babang ha dia kita nak kerja tak itu akan bang ni bang kan dia apa bang amnya bang ham bang ni le bang restoran le bang ni am te sekarang te ada piru pikwa ban bu ya kini kisau apa dukan jopi lah ni ada pikwa ban shau apa restoran jopi dia tidak mensyukun be direct ya try jam kan ka hoi kiu Shillong noodles dia yang sakit poi dia kini ki noodles ki jopi apa kita yang jopi mah kita dia ada tak kuntai try ngam ngam clear munya sudah biasa shumar mapi ya kejimbang jam uni noodles nanti kan dulu pada aku ikat video aku ikat bye 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 okay Bye.